Jesus sumbiho ay sokorira sinulundaw kadagotong Jesus sumbiho kadagotong sumbiho di Jesus. Ya, senang kasuabon kumadati din sanan atau pakatilaw musom kanaw misisa tokod isuang sambayan. Kinarahingan isong kerajaan sorga kasuabon ni Baino unsi kawiyahay tu insan po dot katilambu sihay kanu kapagyampay maya dot kaisisan da sumumbayang kasuabon ni Baino. May nadah dot alumis piramutan dahay ang alidas tinandahay simbayan no kayo nandahay gisambot santab na padi embulayan dahay da kasobon na Baino maya di boros-boros nu na atarimo dahay sumunih nagid isuang kakaposian dahay gisamba irinay papagirot papansamok ang papatilambus dahay isiriba kasarid pangintangan panghakan. Tinasambayang dahay isu ngaran Yesus. Amen. Tiyo sanong kasabon kumadati din sanan puji Tuhan tu kanu to kakaguh dot kapagyampay dot kasabon na Baino kukurun na tabar do kayo tumbayaan ako dot ongolong toko di kasadop nakaulay mo tidi kaguto ni hilabonong tu rinumasamo hiti di kasadop ay mayaan matudi la narasaman nga kada padandoh dot katinong kagu rasamot mangunih na pendabono nga tuminong rasam kaddi tu hara na pay monondig nga suara kuno pa nga katinong rasam kamono pa nga ikamonda tulun da suara katak karit yan di ba? Pondaro ko po mingorit. Okay. Kasuabon na po ba nga 26 hari bulan 9. Aruhain na pamadid ay o bulan 9 iti. Tulun pa panambarasan dati nga popohondom do amu lumakod. Tay ko isuang na pod ay tuluh dot boros sa Indonesia lo nga peringatan supaya jangan murtad. Sera na paggulian dati pira-pira tadaw dot pelajaran tay ko iti panambarasan dot manikid kasuabon. Mimpun dit nga po dati impunay dit 23 hari bulan 9. Hinggoh dot nakaray toko dot langaw. Isuang napod panambarasan idi nga naimbulayan dati o kamoyon dot batu sandungan. Kamoyon na pohom ay miloh dot ihati ot momonsoy tay ko kantob da tulun da suway rumikot kumakin orohingan. Sayrad osilihiti kamoyon dot batu sandungan. Amnoroti andi dati dot ilo na po kamoyon da batu sandungan nga miagal ko momisunod toko popoiloh toko dot boros kinorohingan nga iati sendiri nga ay tumano di ponon tudukan. Ay nimbulayan lagi dati kamoyon dot ubing kaus di 24 hari bulan 9. Hara timpu-timpu dati dot kolomok arwol ginawo sayra dot iati na po nga man toko
onwed nasihat di kombolutan dati. Tiko itambalut dati arwo lagi nawo kumaus nun do dasera deman dati barasai. Di tadaw kanihab nanuan toko dat pengunsuban dat nunu na po hipakinongohon nunu intangan dati nga manda dati pilio intangan dati hinggo it kapian tokot boros sa kinorohingan. Kamuyan na po itong pinay nga mantadat borosan na po dati mantadat taluh pa na marasan di nakatalib nga manuh dahdot iati na po ti nga ogirot toko dat kumakinorohingan kanuh da iati na po nga kaintong kasari po yung kukuro pagindalanan dati kasuabon na po di bay no nga manuh dadi at iati na po nga ato ko da kamuratag. Tidak murtad. Teko man po borosot it diplomasi nga ato ko da kolokud. Paingkuragyada ko ay pamuhandaman teko kamuyon nilat murtad. No kumbala ko nakatanod dat seminar sa tiya usaha. Iso no pohot oroitan dati sayra dot kawaya ilot sayrad isuang dot tugas sebagai setiap usaha nga iti kamon keanggotaan nama keanggotaan pira-pira hot ay perkara pira-pira komoyon di milom momon sa ida ilo na pot ngaran dati keanggotaan dati nga iduon dilucutkan teko buka keanggotaan iso no pemanta didi nga murtad iati no nga no murtad no muratag paingkuragyan no komondo no muratag iri di paguhatan nasatujuan teko no pagiyaan di persetujui de iso no pemanta ditit ay kamuyan da nakamuratag nga sinumimbanat katumbayaan dati. Iati sebagai Adventist nga tinumopik tokod ikatumbayaan da suway. Atumbayan ako iyo kayo nga magakon setuju dat sayra na pod tumopik tokod moy ikatumbayaan da suway nga milon na dati kamon dat nakamurtad nakatangkid tinumangkid di katumbayaan disyo. Jadi dengan hormat sekiranya pod tumangkid toko sumimban toko dat med ikatumbayaan da suway icadangan kula moy dat gumuot arulo ginawo nga sekiranya pod otopot kapiyo dat iri na dihot keputusan no saya po di milam mangantog da iri kapiyo tamo don no nga dengan hormat moy gumuot asindualan da ginawo makiano ko nan izin dat idua na ngaran ko kantagya dengan hormat to barid yadiki sekiranya pod iya di hapindalanan dati akuri nakaraja di nakura to akuri karaja minogom inapohit lembaga gereja ikut sidang teko sidang jemaat nga magi waliwal magi il mantoko idu ngaran disyo kapengkuro tu sayra na pod ay komoyan da kamurtad nga ay apaksa no moti mau tidak mau kan da malayo apaksa no dai na pohit lembaga gereja nga tumimong
Pagi baras-barasan empeng kukura di siya ti kukuryen ta di siya ka. Say radat anu cadangan manen da dia lo pausulo dahir jemaat. Peng kamu ti di siya. Manto ko di iduho ngaran di siya ka amu ka. Iti jemaat nga iati ikagumuan boleh jadi dah haro keluarga ditulun dahiri. Haro karuhang, haro tanganak, tampinay. Adi ano po orotian dahiri nga kanded di tangulun ngay sakira na po di iduon dati ngaran di siyo nga okon no gidi dat maminsuhu di siyo da minsadu ka. Oto pati ge hari matiga katapatan ay. Sakira na po sinumimban dat tinumangki do katumbayaan mo. Dicadangkan, pinausul, dat iduo na nga rano mantad kaanggutaan gereja. Pasubuanan ko piyo hitulun dat ay miagalit di. Miagalit asubuanan ko piyo hitulun dat main po do kayo ka. Sakirad iya pengkuro ko. Tinumangki do katumbayaan no. Mana di gereja di pagi baras-baras yang pengkukurohot kaing kokotan no diri gereja. Iduan di ngaran no. Hari nangko dot aku kuan ko pengkuro. Nga iya di piari gi sakira piadat tinumangki do katumbayaan no. Nga uhotan kasari kadit ipihak gereja pengkukuro di ngaran no ka. Agat mo ti tugasid dit setiap usaha di mo'y pangilo. Iho nga nakumbalo ko minangilo harohot anggota dat tinumangki dat pananudan. Agat mo ti may panguhat idi. Kon ko sanang-sanang may kapanguhat idi. Pengkukuro di lang ngaran nulo tu iyan dah di kaputusan num ay opo sa daya hay diyan da nga pengkukuro di lang ngaran no ka. Poratian memang poratian to ka it anggota edik. Kaya karati ni siya di ba? Kailo no. Pengkuro di lang harano. Ino po'y karati kapiyari nga kano po siya mangay na po daw ko iduo ka. Tu iti na po iduo na ngaran, okon ka man patayo ngaran to ko didiri. Nuan na po catatan dahiri, murtad. Murtad ka dihiri. Okon ka man padamo. Sakira na po daw kaguli ako kago, gumuli ako ka. Sakira kaguli kagoy siya, katanuli kagoy siya, po suwangan na kagod hiri siriba ngaran daw. Diterima melalui baptisan ataupun pengakuan iman ka. Tulisan nanti tarik dahiri. Jadi kagumuan na po nga ay iduo na pangaranku ka. Kumano pa di nga nakarati ni Lord di. Nakarati dot ay pengkukuran ang ko'y apatut. Nga ano po orotian ni halid di nga hirinon dodot sayra no po oray tanda tilot pengguguran keanggotaan. Anggapan no po dati nama keanggotaan nga tulis sa ngaran no diri keanggotaan gereja tetap salamat. Haro hitiod di. Sakira na pod katangkid katumbayan no, madakod iduon, ingaran no diri nga, doho na pod pa pangintangan nga, haro anggapan no, dot inopohit surat ang ngaran no diri kaanggotaan gereja. Nga, asalamat. Pasuratan ng ngaran dati kaanggotaan gereja, akon ko popokitod iyati na po nga tatap salamat.
halik piah dot harmati kapian retan dot isuanggot tulisan ronu buat tulisan-tulisan permulaan jilid 1 nga aku di osarom nunuhit di muka surat dot sebagai tulun-tulun Adventist ihati no po nga ay kon no ko calon ni re calon no borito di calon do ihati no po nga dadamo to itindalanon dot rumikot ta kerajaan da suruga calon no borit yun di kasuang pagya kapiyom kon no di ko calon hali piad no retan dot yun di nga kon ko popakitod sayran po kasuang nga ngaran datid ibuk anggutaan gereja kompom kono da salamat ay sito yun di jadi kan no po kagumuan no po nga ido no pangaran ko ka iri no po nga karati ni siyo di nga hari himutit mo kido pologosan do kayo ka ino po hit pologosan do kayo ka hormatan to kayo keputusan di siya nakatangkid piya siya katumbayaan daw nga ino po yung ngaran di siya nga pensurat ti kasari diri ato ko retandat digugurkan sayra no po tidak digugurkan nga irin nakaguhi mamiragi record dat active gereja kamo sekirah dat makianon na misyon dat kahadiran 100 orang harus sangulun na tidak hadir nga irin nandahi mamirumbak i-record sekira ngon parikata i-record lah jadi meminsuhu aku dati terutama di pengkhotbah isuang dot gereja dati perlu dati sekiranya pod seminar ka nga ay kapiyo mo iti anggota to ko mo ako pud man tadi di sonong no dot isuang got sirih khotbah dati mano pohom pita iti khotbah karahit dot ay keanggotaan gereja milay bagyari bo ngayon no pa dati ikhotbah dot ay keluarga negaraan kita ialah di surga jadi milon na dati poko ito ni khotbah dot iti nama tay keanggotaan gereja tempeng kuro tu osonong nagi motid mandati pototoso ikut bahidid ay sebelum dahara kes sebelum bahara kantakan haro na pakantakan no manu nagi pokot baho nga karuo lagi namo miagaldi ko sadop nakamu ako ay pokabaran 3 malaikat iya di karidi ingaran di tinimungan di Zoom mo pinahara di pasar minsun karait na di ti kamundat kematian jadi antakan na po harot poingili khotbah na po dati karait ta kematian potosolon no potomo dati ikhotbah karait ta kematian nga miagali kasinduol puli jadi kasinduol idit natong kiadan nga antakan no pod miagalo dondo aiso maaman no pod hati popinto toso piya nga miagali ay kasinduol kapurimanan jadi iti kamoyon dat pengguguran pengiduan da kaanggotaan nga satuju ako dot man paswangod sebagian iso o bahagian sirih khotbah pengkukura hiti kamondat pengiduan da ngaran isuang da kaanggotaan jadi ko ingat ngai to kono orikot no pon dari tumitik no pohit tinumangkid dot popoylo may dako idu ngaran ko ka tu ay dungaran no di nga ay say masalat gumuli ka no pasuratan kago ay say masalat yun di kada to ko pumusorod ay du no paingaran dahil nga ay so na harapan daw gumuli kago
nawayaan lagi agat ti mo ti agat mangidu oroy pud kada borosod imo ngidu dengaran hiribuk kaanggotaan. Papaindalan ta ko pati disiplin gereja o disiplin ni siyo kanga ato koy. Kasinduol harohi ongo sindualan ginamo. Osanong no dat iti jemaat nga dati nga karate. Paingkukuro ti kamoyan dat pangguguran tay ko iduo na ngaran iswang na kaanggotaan. Ay okon ko arati tujuan dit pentopot ko pi okon ko arata ko mo yun. Miagal na madit haro sakit dati man badaho mandi iduo lebih kurang iya diri bo. Sekira na pundad iduon nga mamanaw da sakit. Mamanaw. Teko sekira na pundad asio pakiduan nga manen do nuri ditiadi. Darumanen dad anda rumali. Lebih kurang iya. Jadi sekira di napohit amo kidu dangaran nga poratian to kanan dahi jemaat nga idat paingka kedudukan di siyo ka. Jadi iso na pamantadid ay no kunan da paingkuro hila kumon nagulungan murtad nga tinumangki do katumbayaan. Amo tumbayaan ako diyo ko nga bersatuju. Kakun to ko dat iso na pamantadid ay kaboboyuhan da tinumangki do katumbayaan nga sinumimban dat hugama. Sinumimban hugama kadatid di ba? Jadi sekira na po hiri kasaringaran di siyo ay soot ay kinapagyo ko nanda hiri nga hilo nandalo ko mo dat batu sandungan indo. Ay si bintis mo ti siya di ka nga pentapot mo okon naman. Jadi inapondit ay jemaat ngay nga nakarati akon na siya di ka. Akon ko adventist siya di. Paingka hugama siyo ka. Kumoduo? Ya. Moy na pod it aiso ko pi masalay tong pinaisisi ko si din. Kada no mumang muratag. Aiso no masalad ano mumang muratag kada na kamuratag mo. Kumoduo? Ino pohit i kamoyon dat murtad nga anay siya magakundat ay Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ay siya magakunda isay kinorohingan. I koposyon di siya nga ano papakitod isiyo na po nga pointanod di po nuhuan na kitab. Kamoyan na dati muratag. Jadi ino po hit amu piamoy sambayang piamoy sambayang itulun. Sekiro piad ino po hi kaboboyhon di siya ikoposyon di siya nga ay na dati o kitad sebagai sangulo ni Adventist nga magakun ni kasari siya. Magakun ni kasari siya dat Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ikong noreta dati di kanihabot iman. Beriman ni siya. Biarpun ay sa perbuatan. Okon pokok kamuyan dati na kamuratag. Ilo ni kamundat nakalakod. Nakalamok. Lemah. Berarti digi. Nakalakod. Dadamot to isin pa nga magakon pakasari isay kinorohingan Yesus Kristus. Isin pa nga akon po ko kumono na kumuratag. Nakolomok. Jadi ang anggota-anggota dati dosa secara umum buat kita tulun haroti kamoyon dot ay dosa secara umum ay lanto kayo ribo. Kapagalan po nga miagalatang mo ginum, manigupotoy, mga kandi pagoduhan. Ilo net ay tutunan dati secara umum lah. Hali piad papaindalan da dosa secara umum iti tulun. Nga
ay magakon pa kasari siya isa Jesus Kristus. O kan pa kategorid na kumurtad. Nakolomok na siya. Nakolomok. Ilo ko mo na nakolomok nga apang kalto mo din. May pangimbulay. Mo'y toko ngon toko imbulay ay siya nga iyati nagit ati ngayaman. Iyati nagiharo kagaton do mo'y rikot. Mo'y panahakot ay pagangatan do gumuli. Tok iho nga aga to ginawa ko asuho ako mo iti dihoy. Kagaton no po di mo boros ko mangimbulay dat right ko gumuli kumakinorahingan miagal no dit kagaton da dila no mo boros at I love you kumadi ko pusano monopot monopot kano pa kapiyod ay suminta da sangulun irine ka mo dat lida ka lu kadi do malayo agat to popolam mo sitit I love you sa kiran pod ima main-main o turampus to mo di mo boros nga yung monopot kano pa kapiyod popolam bus kumasa sangulun it isiyo na kapi ka ginawa ano nga agat di mo tigi miagalit poborosan kanta nga ako daw. Jadi ilo mo ita ko panginsa makilo ng kolomok. Tuk akan ko sanong-sanong. Irinit ino pa bulayan dati di nga di pelajaran dit ng katalib nga. Ngonto ko sunuday, ngonto ko barasay nga. Harti ka gaton dati. Kapuri manto ko nod. Iyati nga ako ni ko kumunta ko ako ni ko alim ko piyo bo. Haro ni gimang ko kanta kandot. Haro hot pinawon sa dati perbuatan dati. Dot iyati isyo nga hino. Iyati isyo nga hino. Paing kukura ka di may pangkosyo. May pagangat tabortoban. Dot iya isyo nga iyo kayo ngay nagiot minamon sa dit perbuatan di taang sonong. Ngano ko taubat kana dadi lah. Jadi iri na ngay kaagaton. Kamu na pa itong Pinay nga baik dot na muratag ko na kolomok nga iyati nga haro hiot kaagaton no mo'y rikot magangat dilo do gumuli. Mantadi di sonong na kada ko na muratag to asusa iyati nga asusa iyo ko nga asusa kada to ko na muratag. Penggura di lo lumakod. Kada no muratag buli ka lumakod ganun. Tuhat to padi nga kada no muratag kada ti nga muhat na paing kukuron da lumakod buli ka lumakod. Lumakod piya nga kada na tumomod. Ina po'y podasi dati di nga sa kirad mo sa itakad lawa tay katingkawa. Hargyan di kumon dati bakod di ba? Patadok ka nunay bakod. Gayatan nuna ng mangunda kumaan mo tigan dahi bakod. Bakod ka. Pamoritan na doko. Bakod. Nga haratempo dat itinapabakod. Nga tumipo. Manuno ako datirlo. Paing ako datil at tilambus at tipo. Hiri-hiri no gantian no wago. Abuli ka lumakod. Ay say masala lumakod. Nga modasi takad at tipo pa tilambus. Paing ako daditilo nga katipo. Hingga po milo. Asa nang indandad ananaro ibakod milo po pampadan. Nga mingam-ngam no po dihom. Paing kuro ka di. Jadi ani ba na po boras sa gunan nga kada to kono. Kada no muratag kada no lokod. Tu gadudu hiri nga susa. Isay milod at tilambos. Paingkan nagi kamuratagid di nga oto po ti da milod gumuli kono po pasuratan ni kagwi ngarano dire. Isay masaalad di. Nga ino po hit korisan dati at tilambos kono.
hara timpu-timpu kapuriman ko dad o simbayan. O simbayan ko di dihiri katumbayaan do wagu. O iri ni kamo na atilambus. Ay so no ginawa no gumuli. O kagumuan, kagumuan na patit jamaat datid sa ira katangkid dat katumbayaan. Iyolo nagiit ang logod tamo da borosat ay sumap iti si bintis. Paingkura pa di kamoyan no har ginaw gumuli. Hinada kayo hitid dahay mi agal po ri. Sa ira no pa katapik isi dit katumbayaan do ihilad dan sampaping. Nagiit bagas-bagas sa si bintis at ang logod tamo da boros sa sumap. Sumap iti si bintis. Iyolo nagipapakitad it kana po boros tangalon nga trip alim. Karati id right ko ilotong tangkuyo. Ilotong gipan-gipan. Ay iyolo nagiit tok mangalala po dit diolo man ta tulun. Muli dihin walay do kayo. Angay makandoon sa kondo kayo. Sedangkan dat aborisi naging da si bintis ko iyolo ki. Waig pa nga angay minum waig do kayo. Ato koy. Iri no hit. Iri ni ko mo na natipu no diri mo. Namilag gumuli. Jadi pindik sarita kada to kono muratag kada to kono lumakod. Tugo duduo hilo nga haran dolo kaboling kahang dati dat atilambus atipu. Ilo na po komon atipu gumu patili tang Pinay. Kadang-kadang got itimidu pagun. Kumoen ta kay natipu. Namilag gumuli kago. Jadi ipangintangan pa tulo na ay so naharapan di siyo. Yati piyak ko kita nga ay so naharapan di siyo. Ino po ilansanan dati haro portobatan terakhir di siyo. Umakin orohingan secara pribadi. Say no koilo. Ato ko no koilo nga iri na day lansanan dati haro da portobatan terakhir dilo. Sebelum pun nahalo. Montakit nang katangkid nang katangkiad no pailakod nga timpubay no. Ina pa ko ginawaan dati nga orohian ta kana daggumuli ko. Angagat to lang dahil rumikot kumado kayo may kago pagangat to gumuli. Nga ina pa day kalansanan dahil nga guli ko no miagaldit anak yang hilang. Kailo kawid nung koin sadu kailo kawin do. Kailo kawin nung koin sadu ko kailo kawin nakasimpang at pamamanaw do kayo. Nga kailo kawiralan do gumuli. Kano pa di malayo nga kami morayo. Kami morayo iyahay na po nga kada na do ko inggoritod mandado patingon kago dilo sunuday kada na yahay inggorito. Yun na pa ko ginawaan dahil nga kailo ko ralando gumuli ko no. Irihi ko rohian to ko. Ay lan to kay dat ay sanan to ko na pati nga kailo to koy ralando gumuli. Kailo to ko hinggo kinopolidon dati. Oy lan dati hinggo kolomokon dati. Doho na po da karohian nadapin susan na mo'y pamisunod. Gumuli ko na po. Kailong ay ito kay tiralan na gumuli. Iyati, iri ko ton dilo. Kada to ko na jual mahal. Kada na dat ay hodisiyod. Pura-pura na isiyod. Pura-pura na may silo. No kailo no pura-pura isiyo. Isay na kailo mo no pati siyo. Sa kira na pod harahit kiginawa po pa kita gumuli. Iriday kay mayaan dati. Kada na dati yodit pangingintong nga susuwain. Kada na tiyod Ay, pukulan na mo. Hapon nakasuwang ga ayat. Suwang to kadila ayat. Hari Minggu ibubay no okay? Isay ko pangimburo ko sambil mo kinangaw. Isay dada mo tamamutong putong makinangaw.
May toko intalangay iswangget Ibrani pasal 5 ayat paimpunan tokod ayat kahopodom miso. Ibrani buk kelimo ayat kahopodom miso. Right ko community iti komondet jangan murtad. O gumu iman ko po boroso nga apang kalot man po talango. Nakuro. Kakuaan na po nga iyo kayo na po nga kau na mo kinongaw ka. Kamu telah lamban dalam mendengarkan. Kau na mo kinongaw. Kumuyan ko, tako na mo kinongaw ka. Kumuyan na po lamban. Milo tulad orita de lembab. Koni ka lembab pilo bagi. Nakarati na latilo bo. Nakarati na sunudan to kadi nga anggap biasa no po. Sunudan iya di pa mah. Iya dihir ako mo nilo lamban nilo mo. No bas no. Iti di lali kadati nalali. Mangkan ko tubat atau gu ditubat nalali. Aiso no di ko puri manandet iti pengkur garit di. Tugangan ko takjub ko aiso ni ko puri mananu miagalid di. Tu no bas. Miagal lopod ilo kita buahyo. Osoro to ko idilaidet haron na pohot seminar igereja. Seminar wahyu. Ka nga tok makipipiyo to konom paing kukurati ko muna seminar wahyu. Timpo na po bay no. Seminar wahyu. Piro no mo intong. May intong nga mangka pakago. Iri na mo tit agayo hot kabungahan ay piro na mo intong mongiyalo pakago. Ilo na lo kamo na lamban nilo bo. Nalali to kono di. Aiso na ikomondot hibatan. Aiso na ikomondot merasa takjub. Aiso na ikapurimanandat ondos. Osoro kuno mo tihiti dahay di laid. Sayra na pod oritandot seminar wahyu. Tau opono mo tiga raja. Hirinundod gumu paguhatan. Paing kurog iti dia. Bayno. Papaharit ako Zoom. Live. Nubuatan pia imbulayan no. Pencerama mantado Indonesia. Piro na mo intong. Lamban to kono. Ilo na lo kamo na lamban no bas nalali. Yudit ay sa natomod. Mia galot ti COVID hopodom siyam. Is OP. Man do ko is OP. Tako na tanu don nakuro. Lamban. No bas. No kokodaw na di tuludit di bagi. Nalali na di ngay. Harot. Sangulo na tukang bosi. O minamira isyad harataso daw. Paragangon na ganda hibosi idi. Paragangon. Ay, kuro dito ito haro no kumaraw. Paragangon no hibosi. Sa kirawon sa yan dadangol. Karagang naging datukulo. Mamudali. Jadi, insan tadaw, ponsupo na ditit tukang bosi. Pahingo da pita sudiri samo. Sayra da mumimpun na di siya manukula hiri landasan tiga karoitan di tang kad manukul bosi sapi bosi. Ipahandatan nga bosi, itukulon nga bosi, ipanukul nga bosi. No kadid ditaso. Umbal po ditaso magalahong. Magalahong gumompot katano di manukul. Nga piro hot linaid
manukul pia dihit it monsupu di ta sumagalahong no bas di miagal hitid dahay inakante dako nga ya dihi monondig na po hila siba insan nila ta sumompot nga di bay no di pukulima ponondig na di nga ipay hila waled samok kumompot ino po he ti sakid ay so di haramompot ilo na lakumondat lamban nalali na matudilo gi paingkana gitit anggota ngay dati iti jamaat ngay dati harapagangatan may sambayang ino pwede gulo po pahapaharot ako na kumpulan umumpiro na mo'y bobos na ngon ngay patikidad iklan pagangatan na mo'y atari mo arwol lay ginawa no hari akita nud pointa amo hirip pariti risala haron no ngay hilit tanda sa korikoton ilo nulat sudah lamban naritan dahilod gumu na dahiman ko paboroso nga susa ako na papainta lang kasyo nakuro itinapatulo natin nga sudah lamban paingkuro kapya mamisunod nga kayo naboros miagal ko harat kulam dati ba sapod oponon dati isadaan na may pangakan yun lo komondo lamban ba paingkuro di kati lambusan nakuro ayat kahupodom duo kakuaan na po nga hali pia dat intangan na po mantad ko ay timpu sudah seharusnya menjadi pengajar nga iyo kayo na po man pakasari tudu kadit asas poko mantad di pinintalang kinorohingan kamoyan na po hom iboras na po suway nga iyo kayo na po hom masih memerlukan susu bukan makanan keras ay apuri mananta ko iti anggota dati harus may sambayang harapagangatan dat iti moy uhatan nunan da paingkukurot aratian nud hari sabat akoy lod hari sabat ilo nala kamoyan dat pakanon painumon pakasari susu intangan no pot linay disyo dat nakotori mo teko linay disyo na baptis piro na linay di suruban taon pematu nga uhatan na right ko it nailaan disyo ilot right ko kitab tit piti ko basan na tulo na muhat bo ko basan patiga nga iyati sebagai Adventist ino pa iwalon ko piyo nga tulandat tadaw kaundarangan ilatakan nun tinumon sira na padhara tulo na may uhot ko'y kay lumpeng kukuro aya muhot ako pa dit pastor kanagi dati sedangkan iri na po nga ningguasan iguas-guas ngay sakira na po uhotan do right ko nubuatan apatut ako nun aya ako mo tidi kay lokopiyo patarangil apatut ako na tidi nga bulun-bulun na po paingkuro gyahit kadatangan Yesus kedua kali kaylo takay patarangid di kaylo takay daharan pa may uhot nga paingkukuro gyalot hari sabat kaylo kay ilo nalakomondat poko inu kadi ayat ko asas poko ipendirian kaing kokoton dati sebagai Seventh-day Adventist sayra pod ilot asas poko nga ato ko ilo ndo kakuaan dat ay say pisuayan dati ilot katumbayaan na suhay iso ito kita tulun tu ato kay ilo di nga intangan no pod mantad ko
linaid nun nakotorimo di Yesus sebagai juru selamat pribadi. Teko linaid numan tadi no ponsu. Piro no tahun nun no ponsu. Puluhan tahun no. Papatarang pod tadaw kondarangan nga ako ilo. Ilo no lo komondat oporlu tako pod susu. Nga oporlu higan nakagutin nakasawa bagi nga suhay ni gandi komoyon dati di bo. Nga dari segi rohani. Oporlu tako pakasari porotion nilot asas-asasot katumbayaan. Man pada kapiyam iati na manuduk. Iati ni mangajar ka. Kalau ditinjau dari sudut waktu, kita seharusnya sudah menjadi pengajar. Tuh, palad. Kumbalo kun insan dat hiti kinenon dahay. Gereja sinulihan. Haradihat pajuan. Ay, okon ko hiti. Okon ko hiti. Nga ako rita nomhinggo. Antakan po di nga pastor nel bohot mamaju. Oti nga yaman ako antakan idi nakuro. Kadi pastor nel bod mini rumoh doho. Ay pastor. Podadi ko piyo yo looy ka. Podadi ko piyo ka. Norikot tadit ipambaptisan. May na disyo tes saborit di mo tes pawo. Uhoto na siyo kadi siyo dom aya. Podadi ko piyo hoy ka. Uhotan nud nakura to sumambayang hari Sabat. Ay ko ilo nakura to sumambayang hari Sabat. Hilon natay akon ko daerah ko hilo dilay. Ako di borosan nomhinggo. Nga ano po siya, podadi ko piyo hoy ka. Isay na ko ilod ipagili tandatid ibo taon-taon to ko na Adventist. Uhot da ko na right ka hari Sabat. Iya nga ko ilo. Irin nandad sumuang na punday kamondat. Nuridi lunar Sabat. To kada borso dit ako ilo. Ipi ko ilo nga olakudlo ko di mo ti oy. Jadi intangan no po itong Pinay, apangan, ihon no po ngon retitle, yudit apangan na kano ko imoti oy. Ngaran no na. Piro na taon no nabaptis kam. Ihon no po nabaptis nga di 93. Piro ni taon ni de. Paing kukuragyan di lo ko muna hari Sabat, ako kay lo patarang. Apangan na kano ko ito po manan ko. O konpundod ka ditulo na gantang na taon-taon no napasom. Ay ko ilod pasala ko darangan ay opodos sa talingoy. Nga yun din nagikopir atopod kopio intangan pugid orikot no po porbincangan miagal ko skula Sabat. Hari Sabat katajuk tulo daw. Mumbalo patuhot dati. Lahid to ko kadang-kadang nga inag-ino po isumap inong itong ketua gereja. Yang sepatutnya sudah jadi pengajar. Atau kung nadaboro sonit sambulan, naging naponsu 2 tulan. Koyri, iyati nagit. Bot taon-taon to ko na si Bintis, magiwaliwal to ko po pasal hari Sabat. Nakoylo, to ko na badadi. Akon nako, asas, ino po asas po ko, kam noratian no dati. Nakura to iri kasari, pagiwaliwalan to ko. Aya. Monginsok ini. Ada logiknya SD kasih baptis budak berumur baru 12 tahun. Harohi logik hari kebaikan. Bahkan iso contoh lah. Iso na po contoh dat inailaanku. Pastor Kozani, 8 tahun dibaptis. Bayno sa ulo na mo sitar. Nga kadi mangimbulay nunog jadi ko pio logic kagudit ragang pom baptisan. Nga agaan no mo tiga ti syarat baptisan. Duman ko pio agaan. Topot ko pio.
At tumbayaan ko na po di Jesus sebagai juru selamat. Magakun ko menerima siya mila na baptisan. Iri pagi dat agumo iti jamaat datid yedit ay karati. Tu agaan temo dila syarat baptisan. Nga ilon bagya kalau mo kan datil lobo. Ina pohit ipanuhuan dot pihak kepimpinan dati nga pohoron do gia dati ilot pemuridan. Saya napad abaptis nga sekurang-kurangnya sentaun dot pensuang di kemundet pemuridan. Sekurang-kurangnya. Sebaik-baiknya 2 tahun. Nga iti nanti kalau mau kondati sebagai pemimpin gereja. Hiti dahay nga kendalan nilo. Penuhuan nakagui kemundet mentor rohani. Pilion nandun. Isay da ko magano Jimber Galadam, isay da ko sumilid mentor di siyo. Yoho, kadi saylin sarun. Kaindalan ni tugas no sebagai mentor. Auhot no siyam, nakasambayang ka dita daw di bay na kamo. Teko, auhot no siyad, ay nakabalajar ka kitab di bay na kaamo. Iri mo tiit, iri kalamahan dati tibon, tapot ko piyo. Megali ka mo di Henry Goloy ditenu. Nunologic ka hopodom 2 tahun, hopod miso, mandati baptiso. Tapot mo tigyari. Iyoho sendiri, nabaptis ako di hopodom 2 tahun, tahun 93. Saya dokori ko tako di 21 tahun, mo kibaptis ako dadi kago. Kangku di Pastor Jim Gabo, isyo mo si tarhitid antakan di. Ay senorati, ay sa ilalan ko di hopodom 2 tahun ko kangku. Mo kibaptis ako dadi kago iti 21 tahun. Kasyo natagan. Oporlo kasyo. Tu iti na paportobatan, tidak semestinya dat kawaya takotit. Sekiranya pun nabaptis tako, bertobat tako kago, tidak semestinya baptisan kago. Milo tako na di. Sekira piad otopot kepian napali de pagindalanan mo, haro iti ka mo na pengakuan iman, ay so piat yadi nga, milo tako na paggumuli. Kamu na pa itong pinay nga, ay da asusa itit. Gumuli kago kumakin na rengan. Ino po asusa iti nga, ihati ito susa. Akon ko asusa it, proses sa gumuli nga, ihati asusa da gumuli. Jadi, iti namuti kolomokon kago iti gereja dati. Iti kamuyan dat pemuridan, teko mentor rohani. Miya galo lemanuk bo. Saya dat nansa imanuk, iton talu manuk. Soro ko di tantalu pimpikaw nga. Kan, matudit tikusir itu adi no. Saya aja ilo manuk, ansa ilo tantalu manuk. Pokoknya ko pologosan ni mula hinggat sang kayaw-kayaw itanganak. Gompion, kungkuban, pagihumanda takanon, tudukan, paingkamang kakay ka matu. Sera dat kagagayo nanday manuk, iya dimilo nad sumandiri, iduan naging nad dimulohing. Utukan nanda siyo, hinokaw ka matu ditir di. Jadi, iyati sebagai ikatumbayan na Seventh-day Adventist nga iti no kadaw kolomokon da gereja dati. Yoho nga ako nun, kuy hitid dahay nga akin dala nilo. Atumbayan ako ilo no hot, piro-piro kakuaan, nakura to iti na pajamaat dati nga, ako'y lahilot, asas poko, iswang na karohanian. Sayra na pod abaptis, paiduan to kanelo, ay so ng mga hakdilo. Aya. Iso nagidi ayat, duo nagidi ayat. Oputan dati lo swaboy gi. Pukul 6 lebih na di. Jadi pengkuro, kunan ni bod oputan to ka suwab.
Iya di mong hisak na pa di bay no hoy. Nga siyo na ko tu ila na awayaan nila pelajaran natin lah. Pohilon to ko pohom oputan nati suab. Paingkuran ng kuot ay pagangatan nilot iati no po nga man to ko pohondo mo dot amu to ko nadalo mo kud amu to ko tumangkid amu to ko komuratag oputan nati da suab paingkukuron ng kuot ay sepatutnya do ko kokoton dati sebagai pananud da kinorohingan nga iya dadi nayay na dari ditin nayay na dahot pangingin sakit ditino di bagi jadi siyaw do kayo sa kirad na insakto ko nga ilo na dagya kay mayaan da kapi dati lobo moy dat iati na po nga insan to na dad aulud kaguli to ko kagud ay paingkuroh no po di laid o huyud to ko na po moy sambayang iyo di dahi ko ginawaan dati iyo kayo hinokon sadu iko ginawaan dahay hali piad ihay no patim o kani kay kamondat ang girot kapyo nga kaginawaan na po dadahayom kaguli ka da kagud iswanggat kay sisan natin ay magihompit tumanod iswang isa katumayaan. Umulan dati Magisusuay at tapurimana Toriri mo Dito sinduwa Kanakato Haruson dihon Haruson dihon No kitambalo Yesus kasasari koromon Ay soko ira Sino kadapotong Yesus musolihon Ano to ko misis ad iswang sambayang kinarahingan yasundu iswang kerajaan sorga kasuabon ni bayno insan pakagud na purimanan dahay dot ihay no potinga og gumu tamo dot kolomokon og gumu akorotuon og gumu nagi kaimbayatan haron nagi it kotong kidan dahay nga ang purimanan nga dahay ri nga haro timpud-timpud ayahay kasap ayahay kapusos sa ginaw dahay mantadi di Tuhan makiano na dahi panguhupan mantad dia moydot ihay no po nga potilom busihay o girat kumadia sakiran napali dihay nga kaylo kagu ihay gumuli haro kagu kagarasan da ginaw dahay dot gumuli kumadia sakiran nakatangkid katumbayaan dahay nga anway na hay kagarasan da ginawo gisambot kano kagu ihay sumap dot korohian dahay gumuli kagu ihay kumadi katumbayaan dit nilan dahay ipaintapot tumanod dot kitab sakira nagid ay iyahay no hit nasuho no moy pagangat kagudit kombalutan dahay gumuli nga anway ni hay ay kasangalon da ginawo anwan ni hay dot ay kapintaran kuwasa damoy pamagampot dilo gisambok kaguli kaguyelo miya galitimpunan gumu tamod kalumokon karatuan dahay nga ampunan yahay Tuhan tarimo ni hay sebagai tanak-tanak no tinasambayang dahay isu ngaran Tuhan Yesus amen. Okay, kung sikaw dot ay pinagyampayan dati di kasuabon bay no pologoson pay ginaw dati nongon sok insa samadani dati da suab oputan dati suab ilo pelajaran aman tadi di kapirwa takod kasuabon da suab hinokopo oso nong maginalandot
Tadaw do bay no.